Mala cha kon de aler ke chur gwan ka gat ke ye ko ngare ro chana ben ka lesson in bangwan den shi lesson dan je taga to quarter dan je taga to rather lesson in bangwan den lodene o chana dot ke lesson in angwan ka ro den bi quarter right ke piedran re mar ga de kan ko ba tok die o je no ji kun yal je kon bo zo go ka je kon mu ka duften go tide kon peace ke jere ko memory tek dan wala nanga je ka book din 119 verse 93 and 94. 93 che lar ne che wan che lwe ko people we ke go che mu tek ke kana ke go egan dungdu egan randu ke go gan gore ni chanko go David Rajana mo go ma take example ma go me mashallah the wood la ngi kon ka amazing fact che kon gula come example jamin chala carbon monoxide tele chut ka tung no carbon monoxide ngai kon jom la ngo kon ra la carbon dioxide so ja kwala din labo carbon monoxide sometimes la take mim no jen mi lariak de go jom mo mite duel ke yekel wa chene don wan long chago to the United States United States especially during winter month kon la ga ke duf diala la ba ke jomre la ga ke ko to ke ko so mi la to gan go any duel la take alarm nang re re tin take fire alarm ka take ma yala carbon monoxide alarm ko mi chi jom mo mi ro re duelun ko te oxygen no bare la nak na dung do jen jom na na ka nang mi je ko cha ngwe ka cha nen tele do ma la ngi ni je en go ja chi duel tiang na eni mi jen alarm de no mo ku la ra no ko mi la twok tin no sometime chi je ke ta la te ka tol ke la je ne jom dong ko tele do ma la ngai ke ne je mi la twok tin go me chi jom mo me ro de rep duel la beriam du gwa mi ne be mat ka ma ni mi chero le luang ke jal so riem mo che mar no la point bi chu je cher mi chu ji ba point che me luang je ala vo dong bi chu go no na kwaro da long la de we long na ro ni jin ala vo wan chi nien chiro du nyok bi ker anyin naga ni jin mo ndang mi tak mi tele mi je gi be cher mo long ni jin mo ni mo chi dus ni no chiro be nyok kero example me che kun la ro jen che de ka ta durika dwere sometime la kwala ro da re te kara na kuji no tele gwa ma la ngi ni je no che chubu di a put la nen kone ka kor min chane lad chane min be ni jen chane jokulat but the go chube di re te ka do sometimes you do not know dung do go is a silent killer ko one chi dwere che chubre te ka dan ka chane ja la wa no che pegre ka kon wa jen la de ka maran ka kut cher ka ta la nang ne tek dan carbon monoxide quick corner no mun griet mun go ma sha Allah ne ka Monday sorry ke Sabbath afternoon riet kel ma sha Allah no dwere chane be gwe ke ne ya ta na sa no la kwa dismiss ne je kan no it's a part of human being human nature en ta no moran la duire en ta de so me sha Allah ra ne la duire luno taze benal ba wanken kol kamin la dwer cha dwer ba guje la meje ko ba nga ye taran kama kan dwer guje la meje ko cha palle ye taran and then bi dwer baro da rebre nas abatil do me ba luang ne je ko me cha no ko je chengre na do no ko nyen la taran no and then ba we kama daga marun yin ko the mat pal dur gare nas chereb na ngadran pal dur gare nas kere ji lwa ko chereb ni chang mara din ko kut la wo je ni la non ne ka kut enjen me chet ka no mo go an wala mo rai kon ka Monday lesson right ke
Raja ke stronghold in relationship with God. La votin de kora dan romtin re mar ka dan ko kut. No. Ka ngun de kora dan romtin to re mar dan re mar dan ko kut. La vote ke de maran ja ka pit. Ka te ke de maran ko kut de je pin pit. Chane ka tu ngwan long chane ke je re kwen ke nin te kwen ko kon ke nyam ne. Nin te nyam chane je gan go ramapal ko kwen Bible. La cha ka long ko kut. Dung lo rame chi pal ke chi Bible kwen. La nan kan kan ko ko rami chi arwai din ye rodun gule tie ke di en tie dan ko go rai kon ke je ka palen pal ko kon ke ling kon rai de ka kwen kon ga ne riet no duf den kon nyo den cha la ran go de ta ka long en go de ran ja ka pen e me gwi ran ne bom longa de jen ka rade me gwi ran ro no bume longa rode ke o de dwer te ko re jen na mon e riek me jogo no kon pal ne me ko kwen ne nje no re jal njal ko kon me che joy chane kot ka I chane dwer chane balat no go a part of life gure je no banarin ko kot re pal ga kemin je ken chi to ko kon njen la pal no mo ka nyobo if we are in doubt me te me ku kon lo de go chane ba ngas ne charan ban kun yal ban ye ti ko cher kon ge cher loy dan sometime chi ke de kon relate cha kon come example to one along the chak a 80 Japan ku ko ngat kan bom dien no cha ri lat ka pol gwa me ka ji kurnis cho ji kurnis nyam cho wal bal wara cho therefore cha la ni cho therefore let him who think he stand take heed that he does not fall a jene rami cha ro de chung dup ke cha we jene ro de ko jene bi pen ko gwi ro den go tel mi jeng ma la de ra mi chet ken mo ta ga long en o de pan ko gwi ro de la go tel mi jeng mi to ke je ka Matthew choka bakel badre o shelar ne so when you give to the poor do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the street so that they may be honored by men truly I say to you they have their reward in full la bo shelar gwa mano jen mi chu giene wo mo jira me chan chore be chet ke ne ri ji me de te la ko ga kanga ken nyam ko bina ga kula nene wo ken moy kana me chan na ba kula lya ga na ga ka ju ko to di de nen ga nan le to go le ken ga te che mo wo kon me chet ke mo wo kon la bo nyu kon goy da na lyak ko ro dan ka let kon la bo let goy ni chu ko ka lok be ni wo ko ro dan le lyak ka and no alab gur kon no ba hu liang no kon chi ba liang no kut kare ka tin let kon ka no men yu kon na no ta ga long and go chan mu ko kun yal chi kon be je ko gur kon praises kana we see that happening a lot on TikTok ka Facebook ba ni tin kon no ko go ran go dong ba nga ye ni chi nga ko long be ran be tur be nyin ga be ga latin ayo te ga de Canadian ja yu ti ken ga chona ka ba kul go ba nyo ne tin ne tin kong en go dong e chi ma chi ga chop ka gwan ka ngani sometimes telephone can works en go dong de na jo ga no nga ka chi nyin ga chi ga chop je na I don't know so but lat ka no gwa me chora let go ni kun chora ka ben nyo na I don't know reading dong in cha lar gwa me ego te mi jojo long ran chi gwi ne ta bum ka de ka ran ba eje chi ro da lyak ka mu ngas ka tin la de ke la tin go tin la de kana no read kel mo go ma cha nyo lat ba ka Matthew chapter 5 verse 28 ke ne 29 che lwek mo dong che tuf ka kwi ka do de dong de ran do na where we've talked about it sometime dwer ku ko ne dismiss a lot ko ne je part of life is part of human che dwer o de ran dwer ko no mo nyen tang dong te ka na but I say to you that whosoever looks at the woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart jo ne ka to kan la je ye and no michiran che gwich e che be che we ra michit ka no mo che rier ku tung lat ka jen che ka che be mo how many times do this happen to us men I don't know
chike wuni tila wuni ra ka ro mane kon wuni lwa ko and be te tinni chang. But what can we say? Ngude kon kula laro ke kwi ko dong be ra ne chang. No. And then here Jesus alaro, if your right eye causes you to sin, pluck it out and cast it away from you. No. Ala bo gwa mete me jen mi chi wang du. Mi chi ja ka be. Mi chi ja ka dur. Mweno lo le bia kamera ka bia yak. Now, what does this mean? This statement all knew the seriousness of sin. Can look Yeshu ke look kunyala na dwer ka je. Ko mu gi je no de ran wang na lo le du ba ngan ta ka rok de me be je long. Ke kana appointment mal jak la go no de kamera da na kana dol wal ba ti ran long ko de ro na gin ka ra ke le me la gwa ka ne de bera. But lo lu ko wang du ke yek du ke chong pai nu chang ne du bu me me cha ai jo ka gwa ta wo je. De ro bom long an de me chet ka na mo de jalat. But agent by do ka no mo. A yeri look nyot kun yal yeri me de yer no point du. Ngwen o di jeng ne bay ko mo do di dor and dem ko dong de cheng ka me chet ka no mo. Now she Bible jong no kono bana jala la chur. Ko chang ji kel lol wang ke le chi dot. How can you even tell on wang me chi ngud chi lado. Ke bi chu la ne wang ku dial. Kan wang ku dial lo me chi ko la yo. Chi jo ran de le ne be bo ra me chi jo de ling che lo wa go chi do de lat ko kuide. What can you do? Gwada mena joko nyal no kono no me take me ja kon ke duir. Ngwe no de ne chiang me chet kan mo de ne pal completely. Chede go an o de kon chiang ka chiang me chet kan mo. Kana. Chala go stop. Okay. Chala mo do anything to remove that lust from your heart. No mo ne general what ka. And go lenit indial. Tie ko pali. Mình gor ka gwa men go me chi dwari cha kan cha gwa mo lui ngo kun ya ti ka lok ko dong be lok ko de mo nong ji go dong de te ge be di de mo de ja ko dong de tel de ja me dong de lok gwa ka len ni de long ka len ni ba as a person no me de ja ko dong chi de ngot ka me la be ji ni chang chi ro do ba las ka ya lo ka gwasti de tem de mal tem tin ka re ya lo mi be mi nje la riok dumo gwa de la tak de na be tino de rong bo no dong de ro na tin as go kot ko mo logeji ko be chang met kan mo be we re do no so for example enta mi jira me la lo du ko kong che de gwa bo de ro ti ko long ko kong ko ka dong de la tak long o de lo iten because this is a barrier to your relationship with God. Kona mene, a kel me de pen piet re kot ko me la wona jin lo kot ko bi we be ni jin long no. Ni ne lat ke chi de ling an ngu lat ke lo ko do. Ko chi bi tiang ne jen. Ka me chet ke no mo. Min dong nyo, min cha nyo ko lo no kon cha we judge not that you be not judged. For with what judgment you judge, you will be judged. Ka Matthew choka baro bus kel gana bus ra wajane chora na look ko cha ba look ko nyen temin look na ta wen jen ba lung ni jibo I don't know. Stop being so critical and judgmental of others. We do this a lot. Most of the time magui kon cheng den te gana re lo ko te gwa the chana ra ne kwi ko ran gwi jode gwi ta cheng do la ta ka longo de gwi ne ne ko no ke la yidwere to la pali dwer ko na me ne chin yin tiginde tigala mo kurchi na mo na wa pin na piet bare ko gwi ne dwer ne ne kong la nge ai ne jin mu ne ji ke gang mo di ke tin jek te lat ke ne ne kong ke jin ti ga nyin ko gwa me ke chi ka lat go en wo dong chi kon wang dan de le pa long ka ta cheng ne ne de kong te luk tin luk ke ne luk ko gol I don't know me jogo na ran no ta ti tin no che ta mo go ka lat ni je ko tok de gol chema de nya du nyoro de latin jektin la de te ga de chuluk ni je nyu ni je no che do mo go do ba we je ma me ni gan ma ni kon ge nye ma ni kon ba tin pa lo kon lo ko ni se de ban wala ne ga jor ngwe no de ne nyo ne ke no ta chieng mo te ga no che mo go ka de ni tok ba ko ro dan de ro gwi ba no me te ga chiang mi ro lut ga chiang ko me te kon de ne to ko no ngut ken ko no wo ka ne itin ka ne itin kon wo ka ne itin kon me go di sometime if you keep the Sabbath, la bi pal kene chang, ko nyen pal la di mo.
then mine ni kong ni pal ga Sunday bi ga jaj ka ta pal ga den ga Sunday but gwa mo dong di ga tiel chi tiel mo chi gu je mi je la ne o ko pal ga sabas en tiel chi nyen la ko right sometime ka dong de to ba ga dung mis ni ten cham ka cham means to go labo means to clean the jege Bible ka lar dem ram dong ma cham po ke cham dong bi we jai ke jen go ngute ga tham jieng ma yet ke no mo ka dong ji men ji ran party ni me la lady neti cha de la ra me kurchin right to chi ga ne labo tin la nyin ku chi ga gwit pat gwi ni rik netin lat ke ne de kong jen ta judgment no mo che ta mo go no looking dong cha nya ga kam kon gwa me na but I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Gwa me dia akel me lariak dan long konela jil wa ko. Chawe jur no kene ne ri no ka ken. Right? Ara mi jor mu ki ko de mo wa no kana ra mi mu no ye. But how true Canada la ji kwat bo. Sometime la no kon ne la ji lo ko the kon kel. Dong ke yen ji 7 Adventist mi che ling ran 7 Adventist la tell lo du long chen mi ji ga gan mo talk but ne kong no to no. You don't care for them. Ke che ta lo ko bo ko bo. Sometime no kon ne che ma ne kon ne kon ba kon ga region kel ga ka dong kon no ri kel ka kon ji to duel kel. And then bana judo kong no bana ka gwe jor o chika na the kon kel ne me che tara ma laran ko ka nyoba ka gane la te ko kon kam ne kon chi nyungu tin ka chi nyungu ban dan no mat re ga mi chet ka no ba ente me lat ko kon e Bible go chet chan dan no mat ka te ari de chet ka to e changa ni ra mi chi kon let ka mi je personally la jin ka ra du pa lo to du lun ra mi chi let ka mi je lar ga je no dir pa le jin ko ki de ko de dwere tere ida mo de kunal de wosh ko de chenga la rama go ama la ran ko nyen chang mo gur kono bana rev no goy wi mon chan ba rev ne je ko nyen la jura mi charan du naga ken bi jen bi ran di nu nyoka nak chai pat bi ran bi nyoka pat tera mi chi nyod ma la ba bi nyin kun la gwa la ba enya ra mo bi la kami du no mo karade bi ne no kong bi ka gwe jor ko nok gramo na ne itin nok je kan alar Bible en ta magur kono bana pi are mar ka dan ko kan kon no ko kon ji chung ni ko kon ma ke je ngude ja kon ma nok re duere kon ga ja kon chu rode so the same no ku ju ko the nyo kon wa bana nyoke ko kon me chana duere ne ja kon gu la ji tar ko no so re mar dan ko wa bana negativity bana we have to remove sin, we have to remove negativity. Bana ja wo re lo ni kon bana ne de pal kon bana pal kan ne tin cha kon chang kan tin chang kon kan ga je reading dong perhaps you have been justifying why you yell at those close to you and how is your anger impacting your relationship with God and not mention those you are angry with at these are just few areas that make us stumble. Titina wa ka du ka tang du ni tin la ja kon ka kot kon kwa da ka re jalan ka kot kel ko sometime to kon ga jen taran ga no mo ka rami kurchi ne taran ka enjen ku la fight ka kon every day. We have to be lavo nini di algor kon ode kon chet ke Jesus me nan to kon ga chet kot ko chana pan ga chet kot chana ba continue ko wo kon go ne ma la chet ran bana yi pi re chet ka dan ka kot ko bi ye kot ba kon long ni chang ka bana ko la ti ne ko de kon lo ko de kon chet ke je ni chang titi ego ba kon lo ko chana dwer kon na chi kon ga justify justification of sin no lo do mo ego mi chi dwer bi egwe je no a te lungu ka me chi nga galat jen taran chi nje no chi kon dwer de la dwer te lungu dwer te go ngu ko mu yo kon ja ko kon ko dong ban pan long ko ma lar kon e dwer an te lungu ka ban dwer ne ni kon ban ko la te ke ngu then te kon ga ria kan ta me chi kon de mal rit re dwer kon
but gor kono ne ne kon ka red karo dien re dwere ken red dwere be ko la ko ne dwere te ko o la ko ne dwere jega njen kule ben ke red dwere ma ba kon kule moy ke nyir ke je ka ba kon kule ja ko rin kon nyam ko ba kon lo ke min chane je ke be jende mi ti ke jwe ma ngong yi point do ci de la ne je telungu ko mu wila ra je telungu ni chang de dwere de jwe mo de je nak ban ma ngong jwe ji la ri ngi long ka la le di je ne ku ne no ne te ka ma ngong no makini solution lo nge bi ne ku no bi ko wur ko ba lo ko gor solution ka kan anyen ta ante kon no mo ke jas ke le ja le dwere me wa le ni le ni Justin jal kon ka njene kwan la gor ne jagwa men go chwane jabe dot me che ben re dan lab jiran jin ko radu gor lo ko kot ko bi dwere me chet ken mo be jien kame ben ga ya as a church goro dwop de yen dwere mo jago de jien ga jare du na as a church kame ben ga ya ba lab community bo they treat chene ka Justin cha community dan yar kan ndama no ko me cha we to ka long sometime la te dik tong wan long la re bi me chet ken mo rode for example me de kon ga ne de te ga jwal ta dob na ka cha ka lat en go kana kap kana na den bi jwe mo we ko mo pin ne jena long re nas but me cha jwe mo nga cha gwan ne cha las gol ka ta te quarantine de la lat ka me dan ka during COVID-19 den me chu bai ka jara ma ka la ga ra ke mo ni chang chi ra mo che tiam ke chi jwe tiam no bi chu pe ka je cha balo wa ka ne dial no mo ba nyen ta dur ka charungan wo ba to ko to de yere ne ma ran ko dong de pi ne kon ga bi riet kon bi ga pe ga no ana kun al pos kon pal ko da ko ra cha ga ju loy ta loy ko ra ko bus sin chi bus no ko re lesson ga ne ga jong ne bangwan da ma ji ne ga do ga jong ne da ngwan ko din ti ga ji en go lui ni char ko ke te dia le chi ngi ne ko ken jong ne bangwan de ti ko de ne lo ko din ko ngo ne ne je go bi ne peace go bi ne chet ke ji day by day ai ga jogwa din go kon ji dwere ke cha ko pan ko dial cha ko ro ke dwere dung do ngal ne go din go ti ka ta bu nyin tok de ne lak ba ko boy pak nyam do jang ne ko la bar ko ro ke ji mi chu ne tiam ke de ne ro bar ke ji go din mi chi ne ko chi ne ko ko re jallin jal ko re wur ka mi wur ko ko ro go din cho ko ji ler ne je no chang be an go biran be duop chung ni ko be lu ko tele me chet ke ji re cheng me ji cheng ji re wa ku ne re lok wa din kano ba ga ju gor che ke example le tengo den ji sat ni ni ko de ko ji ta ra de ne ka no wa din ni ni ko loi pin ko ji ne ro be lyak ka let go ni me te ka let go de le ne ka ni ni ko wa din go ji ne be defend ko ro da but bi ne depend ke ji ba ga chet ka gat te la ring ka man ni ken ko gwan ni ken ba ko de ko tie kan ka dup tinde kan ga lan ngok ko din do loko ko bos ko re chere ko dial ti ga ngwa dial ti ga chodu chul ga dum la kwara amen.